Biasanya saat ini untuk menjelang pertandingan kedua melawan Madura United, Pak? Every game is a challenge for us to try to be better and improve the team. A lot of experience young players. Dan banyak pemain yang berpengalaman di sana. Madura is last 3-4 years always a top 5 teams. Dan di 5 tahun terakhir saya kira Madura konsisten ada di top 5. Yes, it's our motivation to keep us going. Dan harus ada motivasi di dalam diri kita untuk terus lanjut. In this game against Madura to try to be better and improve as a team. Dan untuk mencoba menjadi lebih baik di game lawan Madura kali ini sebagai satu tim. Ya, untuk kesiapan tim, kami dari tim Persiapan Makassar, saya selaku pemain, insyaallah kami siap untuk pertandingan melawan Madura United. Ya, kami tahu tim Madura United adalah tim yang bagus, tapi kami akan bekerja keras pertandingan nanti supaya bisa mendapat 3 poin insyaallah. Yang patut diwaspadai oleh pemain PSM, Coach? But I think they have a lot of good players, especially defending. They are very good. They are going to be very dangerous set pieces. Dan mereka punya banyak pemain bagus dan terutama katanya dalam set piece mereka akan bahaya. They have very good physical presence. Dan ya mereka punya katanya keuntungan fisik juga dengan pemain-pemain mereka. They are very dangerous up front. Rafael Silva, Escobar, Ronaldo, Bargatra, dan mereka punya penyerang katanya yang bagus, Bargatra, Escobar, Rafael Silva, David Lali. In the midfield, they are always maintained very good with Asep, Sanat, and the new Brazilian player. They are very good combination. They can penetrate. They are very creative. Ya, dan di midfield juga katanya mereka bagus kombinasinya, Asep dan siapa lagi tadi itu yang midfieldnya, dan mereka katanya bisa mempenetrasi dengan baik. But it's for us a motivation when we play against good team. Dan namun ini adalah sebuah motivasi bagi kita untuk bermain melawan satu tim yang bagus. And they are on the flank, have a very good player who can have very good engine, Andika and Alfin. They are very good overlapping player. That means totally team is very good and they have very good long bench. They can do whatever they want. They can make many systems and they have very good official together coach who is together already 2 years. They planning how to be champion. Yeah.
Tap. Bicara, homem. Yes, bravo. Hop. Last. Ties the cone. In you go.
saja. Pendek lagi. Ya. Lagi. Hop. Lagi. Iwan, Iwan. Topik le kompe.